ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯅꯨꯡꯕꯥ ꯃꯅꯥꯛꯀꯤ ꯔꯣꯡꯗꯥꯏꯗ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯦ꯫ अमदी चांदेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्टाफ सिंगे अटेंडेंस रजिस्टर दा जुलाई था लोइब फाउबगी साइन तौथोकलंबा पुया अमदी फुट हिल्स नागा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ना यंगशिनब चटपदा थेंगनरे। खुरुमजरी Am-Istv की मणिपुरी पाउ मिडिंग ताबिरिबा पुमनमकपु तराम नोकचरी पाउ संदौना पिजरी। ngasi nini humni asida nongleptana churakpadagi Imphal Jiri lambi National Highway 37 gi mafam kayada chingninghai duna lambi asi fauna jingai ngasi ayuk amuk nauna nungba kaitheldagi kilometer ani rom chatlaga leiba rongdai da chingninghai re hairi chingninghai ba asina pot puba gari chamrom nungba da panduna leire amarom dangarang ningkhai khiba mafam sing sengdokpugi thabak kanna chathari nungba bazar amasung nungba Maryland maraki ningkhai ba मफम सेंगदोकपा लोइक्रे अवांगखुल पार्ट 1 अमसुंग पार्ट 2 मरकिसु लैपाक कोथोकपगी थबक कन्ना चथरी नोंग चुद्रबदी लंबी गी नाकन अमदी ngasi नुमिदांग वाइरम गाड़ी लांथोक लांसिन यारब याई हाइरी। लेंगा की अना लाइंग संघ डॉक्टर अमदी नर्सिंग पुक्चियल सिंह न थबक तौद्रब्रा हाइना पीपल्स यूनाइटेड यूथ अलायंस पुया न हंगलकली चांदेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्टाफ की अटेंडेंस रजिस्टर दा जुलाई था लोइब फाउबगी साइन तौथोकलंबा अमदी कोमला थावी PHC दा अरानबे अटेंडेंस रजिस्टर अमगा असेंगबा अमगा अनी सिजिन्नबा पुया अमदी फुट हिल्स नागा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी न यंगशिनब चटपदा थेंगनख्रे खोंगचट अदुगा मरी लेनना FNCC की कन्वीनर अखुई ngaumena इमरजेंसी ओइना अहान बलायेंगी थेंगनगदौरिबा कोमला थावी PHC दा ओइरिबा फिबम असी मरी लेनब ऑथोरिटी ना अथुबदा मिटिंग चंगलगा सेमदोकपियो हाइना फोंदोखी खोंगचद अदुगा मरी लेनना पुयागी सेक्रेटरी जनरल लोंगजम अबोथे मैतैना पाउमिसिंग दा फोंदोखिबदा पुयाना फुट हिल्स नागा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी गा लोइनना चिंग अमसुंग तमगी तोंगान तोंगान मफम सिंग दा चतुना अना लाइंग संगी फिबम यंगशिनबगी सरुक अमा ओइना चांदेल डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमदी कोमला थाबी PHC यंगशिनबनी ngasi gi khongchat asida कोमला थाबी PHC दा यामना अंगक पमओंगदा डॉक्टर नर्सिंग निंगथीना थबक कारम दबदगी हेंतोक्तुना पुयागी ड्राइव चले हाइबा पाउ फंगबदगी स्टाफ सिंगी अटेंडेंस रजिस्टर दा नौना सेमदोक सादोकलंबा थेंगनरे हॉस्पिटल असिगी स्टाफ सिंगी अटेंडेंस रजिस्टर अदु ngarang nahalta नौना इरगा पुथोरखी हाइरिबा रजिस्टर अदुदा एम्प्लॉई खुदिंगमक मतम चाना लाकपा अदुगा चांग नाइना लाकपगी खुदियेक पिदुना लेरमले थवोंग अदुदा चिंगनबा लेबदगी कुपना यंगशिलुबदा अतोपा अरिबा अटेंडेंस रजिस्टर अमसु लेरमबा थेंगनरखी हिरमसिगी मतंगदा हेल्थ सेंटर अदुगी स्टाफ सिंगना फोंदोरकपगी मतुंग इन्ना ऑर्गेनाइजेशन खरना लाइंग संग चेक तौरे खंगबदगी अनौबा रजिस्टर अमा सेमलगा ngarang nahal खक्तदगी स्टाफ सिंगी सोई खोमबा हौकी हाइरी थवोंग असिना लेंगा की अना लाइंग संग सिंगदा लेरिबा डॉक्टर नर्स अमदी अतै स्टाफ सिंग असी पुक्चियल सेंगद्रे हाइबदु यामना मयेक सेंगले यामना मओंग मदिल तादबा मओंगदा हेल्थ सेंटर असिना चलाइरंबा सिदा लेंगा की हेल्थ डिपार्टमेंट न तुमिना दुमक लेशिनगदौरिबरा हाइना हंकी चांदेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा अतै डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंगा येंगनबदा स्टाफ सिंगना जुलाई थागी अटेंडेंस साइन तौथोकलंबा द नतना यामना फजना साइन तौथोकलंबा नतना यामना फजना मथौ तौरमी अमरोमदा पुयाना जून 23 यंगशिलुरबा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की सुगनुदा लेबा सुगनु सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा ngasi anirak subu oina ngasi yengsinbada हाना लेहौबा फिबम अदुदगी अहोंगबा अमता लेरमद्रे हेना दुम फिबम सोकले हॉस्पिटल असिदा पोस्टिंग ताबा डेंटल की डॉक्टर हेक्टर कौबा अमा चही असिगे फेब्रुवारी 15 दगी ngasi फाउबा अटेंडेंस रजिस्टर दा सोई तौरमदे ngasi सु OPD टाइमिंग दा महाक लाक्तबना मरम ओइरगा अनाबा कया वाना ngaiduna लेरमबा थेंगनरखी हाइरी अनियत सुबोइना कोई मफम असिदा योसलको मतमदा हाइबा सुगुनुगी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असिदा डॉक्टर अमकतंगना अदुजु एमो अमतंगना मथौ तौरकांदा अना लायंगी खुदोंग साबसि मियाम पिरमबदुनि तिनैबसि द हाइबा डॉक्टर डेंटल गी अनि अमना महूत पुरंबा अने अमना
doctor laktabaki khudong sadabadu ahongba leittabida ngasisu director of health services ki maikaidagi amadi chief medical officer dagi action ama ulakhatabida lerambaduni adu ngasi maksu pung 13 taram fawda OPD ki ticket ka akanda doctor laktabadagi miyamna doctor ngairambaduni akoina thengnajaiba uyagi amadi agencies gi thungmising na sabda thengnajaiba si adu laibak thibadi dental visit July gi date 7 dagi ticket ka kan ahumlak lakpada mai lakpada thengnadabagi patient jingna khawrang na ngai yamna taisa da bathu lokni ko ngsi thungjari ba sen adu makha tar koina koina legal gi natragana mari leina ba singda pressure tor ko matamda ko individual loina dental gi doctor hector taraga ngasi je mayamna layeng ba lakani haraga na laktaba aduga roster ju moi masa masana apama mong da roster sema kanda miyam da tanuna miyam bu thawoi da bi mong da mathau to gi chap sa ba khudam changna phangabani na makha ta na puyana kogi legal gi chauba thong da sanga kanda madugi khungsang achoba ma sangsilakani haibado yade mekidagi na thunjari Sri Radha Govinda Valvadra Gaurachandra Mandap Hongbagi Thauram Brahmapur Nahavam Guru Leirakta Pangthokre Speaker Thokchom Satyabratana Kattuna Nauna Shava Mandap Hongbagi Thauram Aduda Manipur Legislative Assembly gi Speaker Thokchom Satyabrata Laikai gi Ahallaman amasung miyoi kya su saruyaki Thauram adugi manung channa nungai yaifaba oinaba puja pangthokpuga loinana Gita Path ki Thauram su pangthokhi Thauram aduga mari leinana Manipur Legislative Assembly gi Speaker Thokchom Satyabratana Yai School Kendra gi manung da lairiba ariba mandap sing mangkhidana ba pandamda semjin sajin ba amasung nauna sabagi thabak ashi pangthokpani asiguma miyamgi yaifanaba tawba thabak sing asi thaugat pibagi mahutta ayet apan pibagi thabak tawhaningde ishwar yaudana aikoi hingba yadabana ishwargi mafam sing aikoina ningthina thamba mathau tai ariba maru oiba kendra gi manung da lairiba sing mangkhidana ba punna honaminasi haiki Kanigma matamda akoina ashwari suma mandila singgi labna satama nanma leba kamu lebigani lebili singina sigi singin janjai kuchi matamjana repairing kawa matamjana tapubi ba singin ba suma akutunda mo na ba pamu natin ba kani kani adiba hogi ejeli ba yes ki license license mayam si amon tawina ko tawlani amasu khata tawlani adu si first am matam logana mayam da yetu ko jeli ai ai khasina Paugi marak than natima bre matang losari Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon cup syrup thakpiu Kapidon cup syrup Big announcement Akas Manipur chapter gi tuition fee handak chahi gi oina 100% wife tawjiragani akupa marol gi damak makhada pijari ba telephone number asidagi khangwi ba yagani natraga aikoi gi campus office ta legbiraklaga akupa marol khangwi ba yagani loinana experience leraba faculties singna class tawbusu hokre Birtigan Rajat University, Kanchipur, Southview, Imphal West. Admission is going on for various graduate and postgraduate courses, Bachelor of Pharmacy, Diploma of Pharmacy, and Special B.Ed, HIV/I and IDD. For details, kindly visit the campus or contact the numbers below. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Breaking matong mukahana taram nokchari makhataba pauda MLAR ki imogi lamjing makhada Sagolvan Constituency Progressive Committee na Department of Health and Family Welfare ga khusam naduna Ayushman Bharat Health Account Card ki awareness ka loinana registration camp ama lining thau khamlangba Community Hall Sagolvan Moirang Leirak machinda pangthokre thauram asida Ward number 7 gi Corporator RK GTN Health and Family Welfare gi official singsu saruyaki
ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯅꯨꯡꯕꯥ ꯃꯅꯥꯛꯀꯤ ꯔꯣꯡꯗꯥꯏꯗ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔꯗ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯄꯨꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯨꯗ ꯍꯤꯜꯁ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ Am-Istv ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ